Nanone ngo ikaze umukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, reka mbwire ngo uruhagaciro wamaze kanda subscribe nawe utarabikora kubikora akanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitambuka nga kuri Magic TV. None rero ngero ntiza umwanya turamburira hamwe izi breaking news n'amakuru adasanzwe n'amakuru tugezeho none doko ibintu maze kudogera hari ku mupaka uzwi nka Petite Barriere, ubwo aba FDL bagiye batandukanye bashatse kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda banyuze mu karere ka Rubavu. Ibi ngibi rero babigerageje ku isaha saa 5 n'igice, ubwo aba FDL barenga 8 bagerageje kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse banasanga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri maso, ni nako bakomeje kugenda bahangana ku buryo bukomeye cyane hari ku mupaka uzwi nka Petite Barriere, dore ko hari abahasize ubuzima. Byose tugiye kubirebera hamwe gatanu, kandi andi makuru tubuze kureba ho cyangwa se tubuze kurebera hamwe nuko mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kugenda bidogera ndetse no kuba bibi cyane nyuma yuko abaturage bakomeje gukora imyigaragambyo ikomeye cyane bamagana ubutegetsi buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse banishimiye umutwe M23 bavuga yuko uyu mutwe M23 waza ugafata umujyi wa Goma muri rusange vuba vuba kugira ngo nabakomeze kugenda bagira amahoro muri rusange. Ibintu bikomeje kugenda bibeberere no kudogera ubwo bashaka kwirukana umuyobozi w'umujyi wa Goma cyangwa se uyu muyobozi uyoboye umujyi wa Goma bashaka kumwirukana gatanu, kandi dore ko bagiye batera amabuye agiye atandukanye mu modoka riski zitandukanye zazirinzwe n'abasirikare bagiye batandukanye kugira ngo izize zikoreshe inama mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi rero abaturage baje kuba babyanga ndetse banakora imyigaragambyo ikomeye cyane. Gusa nubwo ibyo birimo kuba ni nako umutwe M23 bakomeje kugenda bawugabamo ibitero bigiye bitandukanye ndetse benshi bakomeje kugenda basiga ubuzima bari muri M23. Abangaba n'abandi n'abakomando ba M23 ndetse tundi duce tugiye dutandukanye mu 23 imaze kugenda itwakwa n'ingabo za SADC muri rusange, cyangwa se izi ngabo zaje gutanga umusada mu gihugu cya Kongo muri rusange. Byose tugiye kuburira hamwe muri ano makuru. Ndagushimira rero wakanze subscribe nawe turabikora kwikora akanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi nyaboneka iyo wakanze subscribe ubundi ubona inkuru izigiye zitandukanye uri wa mbere, dore ko n'ubundi nta muntu gutanga kubona aya makuru, dore iyi niyo channel yizewe ko ugomba kujya ubonaho amakuru adasanzwe, amakuru y'icitegererezo cyangwa se amakuru utasanga ahandi. Byose tugiye kubireba hamwe gatanu, kandi niba warangije ukanda subscribe ndakwinginga ujye usiga igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubona ko twabanye gatanu, kandi byose niba warangije kubikora ngo wayikaze. Yes, mbere yuko ngwereza ikaze muri ayo makuru cyangwa se mbere yuko turarumburira hamwe izi breaking news ni page z'amakuru zigiye zitandukanye, nagushishikariza ko wakanda subscribe nk'uko n'ubundi narimaze kubikubwira, kandi nkutera yambo waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo haba muri Tanzania, Uganda, Burundi ndetse n'aba demokrasi iharanira demokrasi ya Kongo cyangwa se aba Republique iharanira demokrasi ya Kongo, nabo tukomeze kugenda tubihanganisha ndetse tunabatera yambo kuko ibibazo byabo biri muri Kongo ntago byoroshye. Namba tukomeza kugenda tubasuhuza ndetse tunabihanganisha, nako tukomeza gusuhuza abanyafrika bose muri rusange, isi yose muri rusange. Mwese tubaha ikaze na yambo muri aya makuru yacu. Amakuru yacu rero karamburire hara mu gihugu cya Kongo angani ku mupaka uzwi nka Petite Barriere, aho abasirikari bagiye batandukanye b'umutwe wa FDL ingi na hindi ni yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda muri 1994, ubwo bahungiraga mu mashyamba ya Kongo bavuze yuko n'ubundi bagomba kuzatera igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Bagerageje kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda inshuro nyinshi zigiye zitandukanye ndetse banagaba udutero tugiye dutandukanye, udutero shuma ku gihugu cy'u Rwanda. Anga bagiye babigaba mu shyamba rya Nyungwe. Urumva ko bakomeje kugenda bakora ibitero byinshi bigiye bitandukanye, ni nayo mpamvu bakomeje kugenda bahiga umugambi wo kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko babishyize mu bikorwa rero ubwo basabaga leta y'igihugu cya Kongo kuba babareka akaba aribo bicungira umupaka uzwi nka Petite Barriere. Leta ya Kongo nayo iza kuba ibemerera. Ubu ngubu rero nibo bari kugenzura umupaka uzwi nka Petite Barriere, gusa bakoza agashya ku isaha saa 5 n'igice, ubwo aba FDL barenga 8 bashatse kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse banarasana ku buryo bukomeye cyane. Ubwo ibinjiraga mu gihugu cy'u Rwanda rero binjiye barasana ku buryo bukomeye cyane, ubwo barasanaga n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda nazo ziri ku mupaka. Gusa ibyo byatumye igihugu cya Kongo muri rusange gitangira gutangaza yuko n'ubundi kigiye gutera igihugu cy'u Rwanda muri rusange, dore ko ngo cyifashishije baraba FDL kugira ngo barebe ko babafasha gutera igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Gusa basanze ingabo z'u Rwanda nazo ziri maso, ubwo zabasubizagaho ibitero bikomeye cyane. Ubwo ba FDL babiri baje kuba bitaba Imana ndetse abandi barenga 3 nabo baza guhita bajyanwa mu bitaro mu by'umujyi wa Goma. Ibi ngibi rero byakomeje kugenda bibi, ubwo bahitaga batangaza amagambo adasanzwe bavuga yuko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda byakwanga byakunda guhita bagitera muri rusange. Ibi ngibi rero byaje gutuma abaturage bagiye batandukanye nabo batangira guhita bagira ubwoba bukomeye cyane. Abangaba nta bandi n'abatuye umupaka uzwi nka Petite Barriere, abangaba n'abaturage bo mu karere ka Rubavu bakomeza kugenda bagira ubwoba bavuga yuko n'ubundi iyi leta ya Kongo barayiteguye ndetse nta n'icyo yabakoraho, dore ko igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano usesuye ndetse n'umutekano
komeye cyane naho mpamvu bakomeza kugenda bavuga yuko batatinya igihugu cya Kongo rusange ahubwo ngo nibaze bariteguye n'amagambo akomeye cyane abaturage bo mu karere ka Rubavu bakomeje kugenda batangaza bavuga yuko n'ubundi bo biteguye igihugu cya Kongo muri rusange. N'amakuru twabwiye yuko turi buze kugarukaho nuko mu mujyi wa Goma ibintu byakomeje kugenda biba ubwo umuyobozi w'umujyi wa Goma cyangwa se meya w'umujyi wa Goma yatambuka kabisa atembera arimo kugenda ashakisha ukuntu yakoresha abaturage bagiye batandukanye haba abacumbitse mu irangambi ya Mugunga. Ibi ngibi byose rero byaje kurushaho kuba bibi ubwo yavaga mu modokari ye agenda asuza abaturage b'umujyi wa Goma. Ibi ngibi rero byatumye abaturage b'umujyi wa Goma bakora imyigaragambyo ikomeye cyane, ariko bavuga yuko agomba kuva ku butegetsi cyangwa se agomba kuva ku buyobozi kugira ngo hajye abandi bashoboye ibikorwa, dore ko abaturage bakomeje kugenda batera amabuye imodokari zari zimuherekeje ndetse banavuga yuko batamwishimiye nabo ari no mpamvu bakomeza kugenda bahamagarira umutwe wa M23 kuza gufata umujyi wa Goma muri rusange kugira ngo nabo bakomeze kugenda bagira amahoro. Ibi ngibi rero nta kindi kiri gutera abaturage b'umujyi wa Goma gukora ibi ngibi bikomeye cyane, nuko abasirikare b'igihugu cya Kongo harimo aba FDL, aba Wazalendo, aba FRN, n'abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo, abasirikare ba SADC ndetse n'abacanshuro b'Abanyarumeniya bakomeje kugenda bakora iyicarubozo ku buryo bukomeye cyane ndetse babajyanira n'ibikorwa remezo byabo bigiye bitandukanye. Ari niyo mpamvu bakomeje kugenda nyine bagwanya ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bavuga yuko n'ubundi ntacyo bubamariye ahubwo kuba barananiwe guhagarika umutwe wa M23, ahubwo bakomeza kugenda birira iby'abaturage gusa ahubwo ntibabakore inshingano zabo bafite. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi rero ubwo umutwe wa M23 wo ukomeje kugenda uhura n'uruva gusenya, ubwo bawuzaniye indege za CH4 n'indege z'igihugu cya Kongo n'ubundi zaguze muri Afurika y'Epfo kugira ngo zigende zihashye cyangwa se zirandure burundu umutwe wa M23 muri rusange. M23 rero ikomeza kugenda ihura n'agaga gakomeye cyane ku buryo bukomeye cyane ubwo ishaka gufata ibindi bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi. Ubu ngubu rero niyo yari igezweho, gusa ibice bigiye bitandukanye muri izi teritwari haba Masisi, Nyiragongo, Rucuro ndetse na teritwari ya Karehe, ubwo M23 yaramaze gufata uduce tugiye dutandukanye, gusa utundi duce tugiye dutandukanye harimo nk'agace ka Rufufu, kana gace ko muri Masisi. Akangaka rero M23 yaje kuba ikakwa ubwo yahondagwaga cyane n'ingabo za SADC muri rusange, dore ko